Minuna na yung migpaganaka ang Department of Health o DOH, di kilking posibleng pamagtas daring kaso na ning gastroenteritis o stomach flu, pauli na ning kakulangan king danom ay epekto na ning El Nino. At bang aiwasan ning aliwanap ang impact ning mesabing climate phenomenon, miyaliw ang kaparalanan kanu ing gagawa na ning ahensya. Ang lahat ng hospital directors actually tinignan ko na ng El Nino preparedness plan. And part of the plan is water and electricity. So in fact, ang konsepto namin, kinakausap na ng mga hospital directors, ang mga supplier ng genset, para mag-renta na lang kami. Kasi may iksilan yung El Nino. Hindi po program pa yan, hindi aabot yan. So rental na lang, parang framework agreement. Tapos yung water, making sure na meron tayong water supply. The hospital cannot function without water. Ingo Sebi Lingad Memorial General Hospital king syudad ding San Fernando, amamya serbisyo karing masakit Muketi Pampanga nuneking mabilog a Central Luzon, siniguradong atin lang sa pata-supply na ning danom. Sa hospital, nagtayo kami ng mga water cisterns. Pinupuno namin palagi ito and it is capable of maintaining our operation. For example, nawalan tayo ng supply ng tubig from the local. We can maintain it for 5 days. And then we also have deep well pumps. Tatlo po yung malalaking deep well natin na pwede natin gawing source ng water at least at the moment. At pangatlo po, meron kaming connection with the local water district para tuloy-tuloy po ang ating supply ng tubig. Aparti pa kanini, atin la muna manggagawang takbang para king electricity supply ametong muna man karing karaniwang mapapatlod patse atin El Nino. In terms of power naman, kasi alam natin pagka El Nino, nagkakabilisan lang ng power. We have standby generator sets na kayang patakbuhin po yung buong hospital. We have 700 kVA gen sets po, apat po yun. And this facility also has a 500 kVA generator set that would ensure that yung kanyang operation ay hindi mapuputol kahit na tayo po ay nag-opera. So ito po yung mga paghahanda nilaan namin. And in the future po, sa JP Lingad po, meron kaming solar power na yan na project na kung sakasakali ay would also augment our ating hospital. Midaraon la naman kanong training karing karelang staff ing GBL-MGH bang aul laring miyaliwang heat-related illnesses. Samantala, kayabe mo naman karing babanten na ning DOH ustong El Nino ring kaso na ning dengue, pauli na ning dakala danom ang makaimbak. Kayabe Iliana Kanilaw, ako Lawrence Mendoza, ating pusong makabalen.